ام بحثا او نقشي بوغا لكاري الرسانية كوا بنظري من مانوفري فردي خويا ارتباطاتي فردي خويا واصلا بموقعيتي سياسي حزبكي بستجينيا شون بتعداد وبكاركتر بموقعيتي فيزيكي وجغرافياي هو حزبي ديمقراط لا او وضعي باشرة هو اوان تعداد مثلا مونيكا كيان كتون اجي 20 برابر كعبد الله بس امانيا وتمو در دنیای میدیایی هر کسی در احزاب سیاسی اروپا بتانی یک دقیقه در یک تلویزیون سراسری، یک خط در یک روزنامه سراسری مسائل او هدف و او کسانی که اریان دفاع که دنام او روزنامه یا او میدیای سراسری بنویسین یک پیروزی بزرگ برای یک حزب سیاسی. موافقم. بنور اگر عبدالله معتدی نوریزاده کمکی که یا هر کسی تر کمکی که اصلا فرق نیست، عبدالله معتدی نه اصلا ایلخانی زاده، اصلا خالد عزیزی، آقای هجری، یعنی که هر کماندیانه یک ثانیه در وایس فور امریکا، در بی بی سی، در هر روزنامه، در هر خبرگزاری فقط نام کرد بیاره، یک پیروزی، یک قدم اره مردم کرد. آیا این مسئله در نظر جنابت که یک سیاستمداری کسی که در نام سیاست کار که یک واقعیتی، آیا جنابت یک قبول دید یا ندید که یک برگ برنده سیاسی، حالا خواهد عبدالله نو ایلخانی زاده بود، هجری بود، هر کسی که این کار در دنیای مدرن در اروپا هر کم در حزب سیاسی کار بکه یک برگ برنده است. یعنی ایمه وانوان یک برگ برنده یا تانیم نام بویم یا نه تانیم بویم. من ناویل نام ازانن بو لبروي كاوي كايو فرموتان لم ولاتانيه كايمو ايويتي اجين احزاب سياسي بربستري ازادي هاي ديمقراطيك ولا جامعي كي مبتني بر حقانيتي سياسي وجودي عملكن او سياسه مداري كايو افرمون 5 دقيقه توانه مسائل خوي مطرح كات دواي او بيروزي كي غوريه بو حزبكي لو او 5 دقيقه كايو فرموتان ايو فعالي حقوقي بشرا كاري روزنامه نگاري كان وفوق العدل من متلعترن بم قضايا لاوروبا 20 سال زندگی اكن ايوارانك كابرا خاص سكي هجينا كردويت بريتا پشت تلفزيون قسيكا حاليتو باليتي صبحكي وزيري مربوطه استعفاء شبه نخست وزير شبه طول مال خويدار نيشه ليرا هجموني افكاري عمومي قويه ولله كردستان ولو بستر السياسيه كاك عبد الله اتواني يا نهر او منيش هر كامكتر من اتوانين هر شتي بيجين كصاحبي قصي خمان نوين جاء و اجازتان بمن ندا او باسي تام ارسكم بوچه ميجين جايگا نماغا جايگا معناه چيا جايگا اويا تولا حزبك كحزبك مقتدر كيما لو نامه اشاره من فرقه لحزبك وكوملا لجريانك مترقي خوشناو ك اتوانم بيجم يكي لجريان هاي مقتدري چپي كردستاني و ايراني لو سردما قرارت كرغا ام حزب برو ام ازمحلاله اكيشكت كتو وبقولكي ويش تعدد يترلن بنيام قال نقشيانس ونقشي افراد من هميشه ببرجسته زانم بن داستان قال ام حزب ايسا تقسيم بوغا بچوار حزبي مشخصي كوملا بجرياني كومونيزمي كريكاري والى اخر اما بلحاظ كاركتري سياسي ام موقعيته حزب ديمقراطيان وجوديان از قولت تو سابقه زياتريان هز والى اخر احزاب السياسي تر وجوديان من اوتان لي برسم كامان لم داستان السياسيه كامان لم احزاب السياسيه موافقي او نوع على بوچون عمل كرد وكاركتري حزب سياسي وحزبك كاك عبد الله كاك جيان بنظري من تو ناتواني بريت بي بي سي كراواتي بوسي دابنيشي مردمي زادگاه خود مردمي ولاتي که بنظري من 30 سال مبارزه پر لشانازی پر لاقتدار پر لدستوتیان برانبر به دیکتاتوری که رشوه دولت ایران هست بيجي والله خو راس عيفاني مردمي كردستان مردمي كي اقب افتادن حقيقة تو معذرت خايك بم جنبشه بم قوار السياسية بحد اقل بپیشینه خود بنظري من لمصابه انسانی که لو جایگاه قرار کرده بدهکاری در رابطه وارد او چیشتی دقیقا یادم نیاد چون الان ولی چیشتی که وجود داره و نظرم ما شرکت و استفاده کردن در تریبونیل بین المللی بزرگترین پیروزی هر کسی خوازی بود هر کردی بتانی
در تریبونل بین المللی استفاده که بزرگترین پیروزی و نظرم خوازی هر کسی بود در هر رده و در هر مسئولیتی بود. حالا بچیم بان یکی تر در بحثی که در نام نامه وجود داره، بحث مسئله سوشیال دموکراسی مطرح کردن ایوه و نظر جنابت وقتی که جامعه ایمه، جامعه کردی ایمه، زمانی که فؤاد مصطفی سلطانی کومولا درست کرده در اون زمان بیشتر بحث ماویستی مطرح بی و بحث با قول معروف مارکسیستی، شرایط تاریخی جهان تغییر کرده و وقتی شرایط تاریخی جهان تغییر کرده ما ورد کاک عمر ورد خیلی ها چه ورد عبدالله چه کاک عمر و چه اعضای بان کومولا صحبت کردم، بحثی که وجود داره همه تان بدون استثناء هر دو طرفتان و سوشیال دموکراسی اعتقاد دارن، ولی یک بیان مطرح بکن و اعلام بکن که ما یک حزب سوشیال دموکراتی من مشکل دارن. علتش هست ارای چه خواهتان پیش دین، ارای چه خوازن جوری بکن که بیش نا ایما انقلابی من و خوازین و شیوه انقلابیگری پیش بین. آقا جهان تغییر کرده، این تغییرات ایوه دینن مردم کردیشه انقلابیگری نخوازن، مردم کرد تغییرات و تحول بدون خشونت خوازن. ایوه در این نامه ای چشت دیار نیه، چشتی که وجود داره که بله ایما هاو کوملسیم و او فرم و او شکله، ولی عملا الان در اردوگاه دینی من اجرا نیه. این نامه آیا تناقض نری ورد واقعیت جامعه کرد؟ تصور مایه که برداشتکتان در نامه برداشتێکی دروست نییە. بە چه دلیل لەو نامە ئێمە نووسیگمانە صحیحە مەبحەسێک لەسەر سوسیال دموکراسی هاتیە، ئەوە گەڕێتەوە بۆ چا ئەگەر ئێوە تعقیبی ئەو ئتفاقاتەی ئنشعابی ساڵی 2007 و یەک ساڵ قبل لەوەتان کردوێت ئاوا چووە بەرەو. ئێمە برادرانێکمان بوو کە معتەقد بوون کۆمەڵە هەر دەقیقەن ئەم دیرگای کە ئێوە فەرموون جایسە چەندێ صحیح چەندێ غەڵەت بە جێگەی خۆی یاوت کۆمەڵە بە تەوری مشخصە ئیعلام کە کە جەریانێکی سۆسیال دموکراتە. باشە ئێستا و ئێستەیش ئەوە بەلای ئێمەش سوالێک گەورە، یعنی علامەت سوالێ بە گەورەی تواو ئەم دنیا ها بەرابەر ئەو پرسیارە و بۆچە ئەشێ کاک محەممەدی شافعی کە ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبەکەی کاک عەبدوڵڵا و کاتەی سەردەمی پێش ئینشعاب بوو بڕێ تەک ڕۆزنامەی ئاوێنا مصاحبە بکات بێژێ بەڵێ ناو ئێمە جەماعەتێکن کە گەرەکیانە کۆمەڵە بەرەو سۆسیال دموکراسی بوون. ئێوارەکەی تفریت عەبدوڵڵای موحتەدی بی دوو دانە خەبەرنگاری ئامریکایی بوینی تەسەووری شەخصیشت ئەوە بێ کە نەخێر ئەمە نایگەڕێتەوە سەر زمانی کوردی و کەس خەبەردار ناوێ بێژی پێیان بەڵێ ئێمە جەریانێکی سۆسیال دموکراتین. ئەم ئتفاقاتە یانێ سەرکوبی دەرونی مخالفانی خۆت هدایەت بکەیت بیتێری عرسەکە تەنگ پێ بکەی بە خاترەوەی کە متهەمیان بە سۆسیال دموکراسی ئەەکەی دواتر بڕی لە BBC دابنیشی بێژی بەڵێ ئێمە معتەقدین بە سۆسیال دموکراسی مۆدلی سوێدی و ئالمانی. میە سوال داد بکەم می سوالت در هر طرف کومەڵە کردمە در رهبران هر طرف کومەڵە کردمە هر دیانیش معتقدن سوسیال دموکراسیین ولی هر دیان هنوز اعلامی نکردنە. علتش هست طرف تو هم اعلامی نکردی، هیچ کس اعلام نه کاک عبدالله اعلامی کرده نه کاک عمر الخانی زاده اعلامی کرده. علتش هست و نظر تو؟ ئێمە بە نظر من ئێمە شەفافترین بەرنامەی سیاسی ئێمە ئیعلام شدەتر و ڕۆشن شدەترە کە ئێمە معتەقدین بە مبارزەیەکی مەدەنی و سیاسی لە ئەرسەی کوردستانی ئێران. نه قبول دارم هم طرف ایلا هم طرف اولا هم رهبر ایلا هم رهبر اولا اعتقاد انوسته که هر ای حزب سوسیال دموکراتیه، ولی علتی چسه که هر دو طرفه و ایوهش که اندامل هر دو طرف در رابطه باید این مسئله با صورت رسمی نخوازن در رهبران دو طرف آقا بنور ایمه حزب سوسیال دموکرات و کردستان ایرانیم تمام بی نقطه اره چه این کار نکری؟ به نظر من آیت سنتری مزاین چفکه من و تو به یکو برین پای امام مقالک به یکو بنویسین نامک سرگشاده به احزابی سیاسی کردستانی به تایبەتی به من دو کامل 100% موافقم. ام لا پوشانی سیاسیه لیک جگا ابی ختمی بخیر بکرگی. بله ایمه جریانه کی چپ و سوسیالیستی کردستانیم با ام دیگاگلو
نه وقتی که سوسیالیستی فرق داره، سوشیال دموکراسی فرق داره. ما ایشم وارد هر دو طرف صحبت کردم، وارد اکثر کادرلو دفتر سیاسی هر طرفی قصه کردم، همه معتقدن که هر دو طرف معتقدن یک حزب سوشیال دموکراتن، ولی هنوز هیچ کس به صورت رسمی حتی جناب تیجه اعلام نکرده که کومله زحمتکشان و کردستان یک حزب سوشیال دموکراته. مشکل گپ یسا علتی چسا ارستانکم به نظر من مشکلی کمونیزمی ایرانی او نبو که تئوریەکەی مارکسیزم چەندێ غەڵەت بوو، بەڵکە مشکلی ئەوە بوو کە خوێندنەوەیکی بۆ جامعەی ئێرانی نەبوو، چوو مدلی ئوروپاییەکەی کۆپی کرد هاوردی لە کوردستان لە ئێرانە داینیا و ئەم کاک عەبدوڵڵا و برادرانی حزب منسووری حکمت و ئەوانەیش خۆیانیان پێفرە ئاقڵتر بوو لە خەڵکی تر کردیان بەو داستانە. هیچ خوێندنەوەی یعنی منظور موسە باری فیزیکی شرایطی تاریخی جغرافیایی و بەستەرە علمی و اجتماعیەکەی لە کوردستانی ئێران و لە ئێران لێک نەدریاوە. ئێستش بە نەزەری من ئەو باسی سۆسیال دموکراسی ئەوڵان ڕەساڵەتی من نییە، چۆن ئەمە احتیاجی بە کەسانێک هەست کە فوق العادە مطالعاتیان بووێت، تاریخی زوتنەوەی کوردیان بەسەرا تێپەڕ کردوێ، نەقشیان بووێ، ملاحظاتیان لەسەر جنبشەکە دقیق بێ. ئەمە ڕەساڵەتی ئەوانە. ئەمە یەک. ئەوەی بۆچە ئێمە نایکەین بە مەسابەی مەرحەلەی دوومەکە بە نەزەری من 100% ئێمە ڕۆشنین. بۆچی ڕۆشنین؟ ئێمە پرۆگرامێکی سیاسی 18 سەفحەیمان هەست، یعنی ئەوەی کە حزبەکەی کاک عەبدوڵڵا لە توولی چەند ساڵی گوزەشتا خۆی لێلا داگا، خۆی لێلا بنووسێ مشخص لەسەر کاغذ 1 2 3 4 حزبە چییە؟ کاک عەبدوڵڵا ئەمە ناکات. قرارێک مسابقه در کنگره 13 کومله عبدالله معتدی و صورت خیلی رسمی بند 2 مشخصاً جریان سوشیال دموکراسی، البته نه به صورت رسمی ولی ده و یک شکل جا داری آقا. حالا برون سوال میگسه، برون سوال اصلی میگسه، تو و او 3 نفره که این نامه نیسان نه درست چجوری خوازید، چه طرحی دیدید اره او همه رفیقه اره او اعضا کمیته مرکزی اندامل مختلف حزب کومله کردستان ایران که بیان در کنار یک بنیشن و یک اتحادی وجود دارن. تو طرحت چسه؟ بنو تو نتانی بیشه طرح میگسه خیلی خوب ما هرچی قصصه و رهبر او حزب کم که وانا انتخابی کنه، حتی در کنگره 13 انتخابی کنه، بعد خودم اتحاد بکنم. ایجا نو، یعنی در دنیای واقعی یه نو، یعنی حتی اگر وانش قصه و کاکومر بکن بازم نو. برون طرح واقعی تو اره این مسئله چه باید کرد؟ یا 4 نفره وقتی که این باید تندی قصه کن و کسی که مسئول او حزب است و یا اتحاد با وجود نره، طرح واقعی در اتحاد چه است؟ عرضکم لخمتانا به نظری من ئەوە ئەڕواتە بەرەو ئەم پرۆژە ناتوانێ لە پشتی دەرگاگەل بەستە و بێ خەبەری ئێمە بە مەسابەی ئەعزای ئەم کۆمەڵە و ئەعزای ئەو کۆمەڵەکەی تر بڕێتە پێشەو و بەبێ ئاگاداری دەستگاهای ڕەسانەیی لە مودلی ئێوەگەر. ئەمە یەک. بە نەزەر من ئەشێ بەحسەکە عەلەنی بێت، لە سەتحی عەلەنیە بیتێرین بێژین ئای ئەسکەندەری ئێوارانی مساحبێکمان تەکا تەرتیبایی ئەوە فلانە کەس لە ئێمە و فلانە کەس لەوان و ئەوە یەک نازری خارجیش و ئەوە یەک برادری دۆستی خۆشمان و باتیابن لە بەحسێکی عەلەنیە بێن دابنیشین بێژین ئەساسەن گرفتەکان چە بوو. ئەمە یەک. دوو، بە تەسەووری ئێمە ئەبێ اتحادی کۆمەڵە لە انتقادی مەسیری بحرانی زندگی سیاسی ئەم جەریانەوە بگوزارێ. چۆن ئاخر تۆ ناتوانیت کاک عەبدوڵڵای موحتەدی بیت بە ئیفتخار لەسەر ئەوەی کە تەڵاشۆ کردە لە کۆنگرەی دووی کۆمەڵە، کۆنگرەکە بەرەو ئینشعاب بووی، دوای 30 ساڵ کەماکان ئیفتخاری پێ بکەی و ئین بۆ دەم لە اتحاد بی. من ئێژم ئەم نەوعە لە ئەدەبیاتی سیاسیە ئەبێت تواو بێ. ئەمە یەک. ئەمە دوو. سێ، لە نەزەر ئێمە و ئەم وەزعیەتەی ئێستای کۆمەڵە لە گوزەری هاوکاری مشترک هاوفکری دەستگاهای مختلفی ڕەسانەی وەک ئێوەمانان و وەک چوارلایەنی کۆمەڵە بە تەوری